Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphela-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mangabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke lemnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje inzulo ngiyifaka kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphutha izindaba ezinjengamanje ngakufundezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke udaba-ke lesilona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke sekubuye ukuthi-ke i-ANC na-ke laphana-ke izokwenza-ke i-media briefing-ke mhla zingu-4 kuNovemba-ke laphana ngomsombuluko iveze-ke ushintsho-ke laphana-ke kusolakala ngathi-ke izohamba-ke ne-MK-ke isebenzisana ne-MK-ke laphana-ke kubuholi-ke base-KZN laxaze-ke laphana-ke i-IFP na-ke laphana kuningi kuzovela ngawo-ke umhla ka-4 Novemba-ke laphana-ke mina ngicela laphana ukuthi-ke nje manje udlala-ke ividiyo laphana ngicela ukuthi masuzileke le video longeni comment section ngiyofuna ukushiya uvo lwakho ukuthi nawe ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese ngixhasa ucindezele-ke ebhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke lemnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolo ngiyifaka lona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngaphuza izindawo zamanje ngabe ucindezela-ke ebhathini subscribe manje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Njengoba besitshilo-ke madoda besike satsho sitshilo madoda i-ANC izokhuluma nabezindaba Monday uCapet bayawudonsa kuNtuli uyohlala ekhaya ugovernment wase KZN uyacollapse izomemezela ke-ANC Monday ngo-10 o'clock bazofoma ugovernment omtsha ne-MK party o-MEC bazopha MK partner ku-ANC upremier azoba nguWillis Mchunu le-KZN uThami Ntuli uyohlala ekhaya olusinkomo liyaphela itoho inkuxa le uThula Sizwe naye uyolusa inkukhu uzoqhubeka benyosi yesilo kunjalo madoda bawudonsile uCapet ha phela amatoho madodeni o-MEC nje be-DA be-IFP bawuhlala ekhaya siqala into entsha Monday kusukela Monday nje kuyobe kungu-premier we-MK osemaqhosheni no-MEC bazobe bekwi-MK party bephuma MK party sekunjalo madoda asilale nje silinde Monday sibona ukuthi na iziphumo zizawuthini nazo-ke.